Hi, kanindot jud magkita nimo mag-smile eh. Oh, ikaw ba? Kinsa man di ako kusturya, ikaw is nice kay ka mo smile. Smile gid permente. Hi guys, my name is Kenta Kilianeta, and right now this is another vlog. This is episode 7, and today we are going to review some photos na ako gitake. Atong una, I'm sorry for the lighting. Kabaw mo, wala ko wag hapon na ilis ng light bulb diri sa room. So I'm still using the study lamp duha ka buok dire. That is why naa siya reflector dire, like makita nimo ang pag-reflect yun niya. And it's I know samok gid kayo, but you have to deal with this. Wala pa ko yung murag filter para ni na light kay para mo sakto ang contrast ako face. Today we're going to review some photos na ako gitake atong una, and then editing it. Pakita na ako ang daily edited and edited. So I have here 4 photos ang kaning mga gitake nako. Some were taken atong sa episode 5 katong niadto ta sa Green Valley. Kanya naasad to'y i-review na photo na gisend sa ako classmate atong una, wherein nagpa-edit siya og picture, but this was shot in JPEG. Mag-review sad ta og picture na gi-take na ako og gabi. Wait, lobat na ako laptop. I-charge din yata. Okay, so yeah, 4 photos. Let's start with the photo na gi-take nato dito sa Green Valley or sa landfill. First photo, ang kani siya, you can see na okay ragid siya, ordinary ragid kaya siya na pick. But I want to talk to you guys about editing, because atong una magud, I really thought na as a photographer, if makatake lang kag nindot na picture sa imo DSLR or phone or whatever unit na imo gigamit para mag shoot og picture, I thought na okay ragid na siya, na once na makakuha kag nindot na photo, mao na siya. It's fine. In some cases, nindot na siya, okay rasad na siya. But in most cases is i-edit yun na nimo ang photo. If you want to make the best out of a photo, if you want to make a memory out of that photo na murag mas memorable pa siya, kasi sa pag-take lang nimo in RAW or JPEG, you want to make the most out of that photo. So ang akong gibuhat, instead of just plainly taking this photo, I decided na ako ni siya edit na photo, and from this I turned it into this. So as you can see, murag I turned the green leaves from green to orange because I wanted it to look that way, na may pagka-orange siya. I just wanted to have that orange vibes. And I'm not saying na nindot ni siya ng photo. I'm not saying that this is the best edit na makita ninyo, but this is just the way that I would do it. This is not the best photo. Again, I'm not a pro or something like that, but this is just the way I want the photo to look like. And para sa ako, okay ra siya because ganahan ko na ingnan siya gitsura. And next photo nato is, this photo is not shot by me, dili ako ang nagpicture ani. But this was taken maybe some days ago. Niya gi-send sa ako classmate gabi. So he sent me this picture niya, ana siya na bay. Pa-edit ko picture nimo be kay ganahan lang siya magpa-edit na ko picture because wala. But I'm still improving, okay? So this was shot in JPEG, this was not shot in RAW. By the way, if you want to take better photos, instead of just plainly taking it with JPEG, I suggest you turn the settings into the camera from JPEG to RAW. Permi ko makaluay. Ang case man good, if imo i-shoot og JPEG ang mga pictures nimo, is when it comes to editing is dili gyud ma-recover ang uban details na basta i-edit na nimo. Let's say kani JPEG siya, I didn't really tweak much about this photo because you can see sa other parts ngit-ngit good kaayo siya. So if you want to brighten up that contrast or imo patas anong contrast, eventually mura siya mo-warp ang photos, daghan kay ma-introduce na grain. And it's not just in the videos na makasugat kag noise or grains na asad na sa picture niya, masugatan sa nimo, pero less lang gyud ang sa photo kaysa sa video. Mas challenging ang sa
video kaysa sa picture. That's my opinion. You can take it or you can just trash it out because I know if na ay nagkitaan ni ng mga pro, don't mind me please. I'm still learning. So from this photo, he wanted it to be more memorable. This is just the way how I would do it, pero inanin ako siya pag-edit. Yeah. You see the sky, mura siya purple gamay. Dili gid siya ingon na blue. May pagka, wait, purple ba siya? Or like, I suck at color. Basta, ang sky, ako gilisdan og color na mura siya og kuan gamay. Mura siya og magical gamay. Kunya, ang kaning yellow na iya pag-shine, ako siya gipahayagan gamay. Gi-emphasize na ako ang light na padung sa iya. Ang mga flowers or ang leaves from green, ako siya himo og yellow. There's just something about orange and yellow na ganahan gyud ko na i-apply sa photos when it comes to flowers and leaves. But that's not entirely the case. There are some case na nindot gyud ang green para na flower or leaves, but in some cases mura gyud na ako buhaton. I just convert the green into orange and yellow-ish. And this was shot by JPEG, so I didn't really tweak much about it. What I love about this photo na pagka-take ani is the flares. You can see the flares nagikuha nila diri sa may jacket niya na siya flares and it looked cool. So if imo ikuan ang contrast, imo i-tweak ang contrast, naa sa diri ang flare sa may sun dapita. Yeah, makita diha sa taas lang sa may ulo niya and also sa iya may jacket. I really had a fun time editing this photo, even though this was shot in JPEG. Nindot kayo siya pagka-take. So, whoever took this photo, good job. Okay, next photo. Same gihapon sa episode 5. Ang kanin siya na picture is na-take gihapon atong sa episode 5 katong neto to sa Green Valley or landfill if you may. So, in this photo, ang makita nato dire is like na-align unnecessary space diri sa my left side. Murag feel na ko murag samok ra kayo siya niya makapawa sa emphasis sa subject, whereas ang subject nato is na diresto nga and that's supposed to be the emphasis of the photo na dapat siya mo'y makita na okay siya mo'y main subject sa photo. So ang ako gibuhat diha kay ako siya gi-crop and then like I said earlier ganahan man ko na orange kasagaran ng ang dahon. Ako gibuhat, ako siya gi-crop, and then ako siya gihimog orange, so it looked like this. Yes, na orange siya. There's just something about orange na ganahan gid ko. Although it's not entirely orange because ang saluyo niya kay green gihapon siya. Nya murag nalay fog dito sa unahan dapita. I don't know, I love this shot, but wait. Isum da. Oh. Karon pa ko mabantayan ni na picture. Karon pa ko kabantayan ni na expression. Ray, if nakita ka ni na video karon ba? Kita ro gud mo dai nang bay. Oh gosh. Karon pagid ko bantay ato na expression. Anyway, gi-crop na tong photo diri sa left. Ato gi-crop dito dapita kay murag samok ra kaayo siya. Ang ako gibuhat gi-crop na ko siya nya ako gi-turn into orange because I loved orange, the orange vibe. I just loved it for some reasons. And then yeah, this is how I came up with the photo. Ato siya i-compare from the previous photo there. Mis na emphasize ang subject. I don't know, pero if ako ni siya gi-edit og pinag-green na style, I could come up with something else, pero I don't know yet. Next up is picture na gikuha nako sa gabi. Okay, so introduce naman eh. So this is the photo I shot for a cousin na kay ganahan man siya o gana. He was making this music and he wanted a picture for it. So, di man siya ganahan og stock photo lang dito sa Google or asa baron ng mga stock
stock image sites na magkuha lang dito, otherwise makapiright sila. So ganahan siya na ako yung magkuha og photo niya, mag-edit ko ato na photo kay para iya gamiton sa iya music. So ato ko sa plaza ato na time mga 4 nights ago siguro. Ako na siya gi-take na photo. So ang challenge dito sa pag-take nimo og picture sa gabi is that dili ka makaagad sa histogram kung hayag ba or ngit-ngit ra kayo ang picture, because for most of the time ang histogram di siya makahatag nimo og accurate na data once na maggamit ka ato, because ngit-ngit kay ang environment unya kung imo sad patasan pag maayo ang ISO, which is by the way ang limit lang sa 1200D EOS Canon 6400, ngit kayo siya makaabot dito sa taas-taas pa na ISO. So challenge to siya sa ako asad kung saan nila ako pag-take the photo. If ako to siya gi-take the picture using JPEG, I don't know how much I could take from this photo. I don't know kung unsay detail na makuha na ko ani kung ako ni gi-edit, because challenging yun ka na siya. If not JPEG ka is mabungkag lang yun ng image kasi makita ang pixels and stuff. This shot in RAW and makita ganin mo siya na asay noise gamay sa picture. Inana ang resulta RAW na ganito siya. But that's the purpose of RAW, to bring out the most of the photo. Anya making sure na pwede pa nimo manipulate ang image na dili gyud entirely mabunggag. So pag edit na ko ani, naagi hapon sa challenge because na-introduce gihapon ang grain, ang noise sa photo, but na gladly dito sa pag-edit na ko ani is pwede ra siya ma-sharpen gamay, ma-denoise na ko gamay ang image. But it's not all the time na ang image na ay noise or grain is batik, because for most of the time naagid na style na ma-add ang grains sa imo photo. It makes it more of a vintage look. From this photo, I turned it from this to this. Now you might wonder why nadili kayo sa ingon natural look, because mo man siyang gisuggest sa ako kasi na ganahan siya og purple na may pagka-blue. So ako siya gi-set og inani na style na ni purple good siya ang lights niya may pagka-blue gamay. And I figured out na ang sky is blanco ra gid kayo. It's just dark, it's super dark. So ako siya gipunan gamay og stars kay para nindot siya kitaon. So that's it for today, guys. This is the photos that I've took. Probably not the best one you will see, but this is how I took it ato na time. And maybe someday mag-review sad ko sa akong mga videos, because at some point ni-improve man ko gamay unya ganahan ko ako i-critic ako kaugalingong trabaho kung unsa to kabati atong una or unsa ba to kanindot, or if I may appreciate it or not. And that's about it, guys. I hope you like this video. I hope na mo na learn gamay, bisag gamay lang yun na mo na learn nako based from experience. I'm not a pro photographer because di pa ko dugay gyud nagsugod gyud og photography. Pero since na ko na learn gamay, I just wanted it to share to you guys. And I know if na ay nakitaan ni na photographer no pro na siya, I'm sorry if I disappoint you. But I'm really trying my best. I just want to get that style na gikuha ni Peter McKinnon. I'm just inspired by his work, and I want to keep doing this. So that's it for today, guys. How many times did I say that's it for today, guys? Karon na video. Mora to, guys. See you in the next vlog.